Bugün 6 aprel 2022 yıl. Barыңыздарга assalamu алейкум. Biz бүгүнкү жаңы нукаттагы жылкы базарды тартууну баштайбыз. Чыгарылышты сиздер акырына чейин көрүп туруңуздар. Эгерде ат жандыктарды сатууга чыгарып жаткан болсоңуздар, экран бетине телефон номер сөзсүз түрдө калтырабыз. Байланышка чыгып, кеңири аттарды сатсаңыздар болот тугундар. Так, алдымда ушу эки аттан, ак боз аттан баштайын. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы беке, тынчсызбы? Атты сатууга чыгарыпсыздар бүгүн. Баболду азыр. Канчага чыкты? Канчага чыкты? Жашы кандай экен мунун? 9 жашар. Үйүрү бар экен анда? Үйүрү бардык өнөрлөрү бар экен. Аксакалдыкы ошондо? Аксакал багылтат. Ооба канчага сурап койдуңуз? 110 миң. 110 миң. Андан кейін мынау атын сұрайын. Ассаламу алейкум. Сөзіңіздерді бөлейін бе? Іштер жақсы ба, жүресіз бе? Аттың жашы қаншада? 4 асый. 4 асый мінеке. Үйірі, улағы. Үйірі, улағы бар ба? Бар. Басы қанша ең мұның? 250 миң сом. Қайерден ап келдіңіз? Өзгөнден? Өзгөнден. Номеріңізді айтып қойын ба? Телефон номеріңізді айтып қойын ба? Балдардағы. Жақшы. Содаңыз берсін онда. 250 миң кем бар. Өспірім тайда көрсетіп кетейін сіздерге. Жашы қандай дедіңіз? Полторашка. Қанша ем басы? 150 миң. Базар сұрады? Жоқ. 150 миң кем бар. Россиядан келді бәке? Бұндайында бір өспірім кіріп тұрды ғанар. Баштары да өте келішкен. Жашы қандай бұны ке? Үшті әке. Үшті бі? Үшті. Минилді кеңгірлі? Үйретілді? Басы қанша екен әм? 180 миң. 180 миң кем бар. Номер қызыққандар үшін қандай қылайды? Қалтырайды ма? Қайыр, десің? Номер сұрағында? 555 менен. 54-87 номеріне байланышып көререт кісілер. Кесіресің әмік әма? Чалып қойдың ұқшет. Бұл Россиядан келді бәке? Şunun bağısına göğe olayılça kançağa vermeytas? Kança vermeytas? 40 ming so'm ya. 40 ming so'mga. Jaşı qanday hem birge to'ladi da? Birge to'ladi. Qancha dedingiz? Bağısını qancha dedingiz? 55 ming. 55 ming. Sodаңыздар берсін. Şunday qulundарға da göğül qoyulub bağısına. Mingrattарды үйірі бар болса сұрап біліп тартып бердім 10 төрелі. Атты қанша дедіңіз екенсіз? 200 миң. Жашы қандай бұның? 7-8 жаш. Базар баға берді бі? Үйірі улағы. Gerek dedi. Ова. Gerek dedi. 200 ming kemi var ekan. Evres kapçıksın. Oldıra qaydaşı deydi. Şulatın da bağısı suraylısı gana. Sizden mi? 180 ming. Jaşı qanday yok bunun? 2 asy.
Akbozаттын ээсин, Кара Кашканын ээсинин телефону менен сураймын. Аттымда ушунда көрүнүп, уруп аткан аттар бараңдар. Ya attın yaşı qanday aka? Bası qancha ham bunun? 200 ming. Nomer qaltiraylimi? Nomer qaltiraylı telefon? Telefon nomer qaltiraylimi? Aytыңызчы. 990 0990 менен. 13 37 13. 13 37 13. Ортодо жакшы эле жүрдү тугундар. Эми biraz кичинеде кылат экен. Басы 200 миң экен. Так. Aka bunu Akboz attı kaç dediniz? Kaç dediniz siz? Bere kaydan çeke bir görelim. Ortada jürdü hazır ha tüzügül ha. Girip çıkıp sürüp atkanlar yaxşılık oldu. Boğaz kança ele? 150 min? 250 min. Yaşı qanday bunun? 9 yaşar. 9 yaşar, 250 min. Nomer qaltıraylı mı? Ha? Qaltırbayız mı? Haydi yerim. Men neyim şu desem. Naşıl attın yaşı 2 asy. Bağısı 180 min. Nomer kimdikin qaltıraylı? Ha oka, seninki qaltırıp koyarlı. Bir yaktıkın bağısı surayız hazır. Attın bağısı 180 min qaytıldık ha? 2 asy. Hem bazarın versin mümkün satılıp alsa internetten çalışıp mümkün. Nomerini aytыңыз. Nöl 777 менен 85 84 48. 85 84 48 номерден байланышып көрөсүздөр тугандар. Аттын үйүрү улагы бар барбы? Жаш bu. Жаңасы. Жаңасы ya. Bular var. Yürüyü koydu. Ha bu bola 2 asy dedi. Уже жаңасы болды. Екесі болды деп. 2 asy. Эсеби ha? Жакшы. Қайдан алып келдің? Жаллабаттан бер. Жашы кандай bunun? 5 ас. 5 asy. Торкашка үйүрү улагы бар барбы? Doğru жол бар. İşi bit var. Çoğu şu güzel. Taqsir attın yaşı qancha taşıdı ekan? Yaşı 3. Bıştı mı ha? Bıştı. Bıştı mı deyim? Bağısı qancha hem bunun? Bağısı? 300 min. 300 min kem var ekan. Ya biz ушул жерде өткөнгү базар 3-күнү алган ha? O'tgan 3-kunü 30 mart günü 30 mart günü. atayın şu baylap taşlap ketipti şunu ey. Emnege taşlap ketdi bu problema. Men oyumcha ушулардыкы базардын ачылышында сүйүнү ташып кетти дейм да. Пайдасы күчтүү болду. Bilbey kaldım emnege bu kaçır organda, yo'qotganda o'g'li bir jumadan beri dag'ıcı atvetam yo'qda. 2 gün oldu mana 2ta tug'di, bir emas 2ta tug'di bu. Кызыкча эле эгиз тугуптур а? Egiz tug'ibdi. Эгиз тугуптур. Мына базаркомдун коросунда турат, келип алып кетсеңиздер болот. Мен сиздин номерди калтырып коеюнбу? Mayli. Qani biri? Yo, ичкери кирип кетти. Oldu mana. Айтың телефонуңду. 0700 552 mi? 0552 mi? 15 77 15. 15 77 15. Ичке келе бересиздер кеңири. Ушул 180 миң деп турган тай 140 миңге экен.
Mına ушул жерде өтө чоң бие турат, 2 бие. Бири тору, бири көк. Азыр ээсинен сурап билейли. Баасы канчаны туулган. Мына көк биенин артын көрсөттүм сиздерге азыр. Bunun жашы кандай экен? Көкпе боз. Боз. Үшүнчүсүн туйт. Үшүнчүсүн туйт. Жакында жел маштап болгон. Бою 1.73. Бою чындыгында өтө бийик. Орловский. Орловский. Таза Орловский. Колдору таза. Ден соолугу жакшыбы? Денсаулыгына зын. Канча эм баасы? 280 миң. Көк. Көк. 280. Жакыны. Торудагы боз. Торунун Тору канча? 180 миң. Жакыны. 180 миң. 1.65 бой. Телефон номери айтайлы. Телефон номер айтасызбы? Айтып коерун. Айтпайт. 0556 менен 910007 номерине байланышка чыгасыздар. Биелер кайсыл жерде турат экенер? Кара сууда турат. Кара сууда. Ондагы бир жакшы бие турат, эки жок болсо керек. Көк биени андан дагы бир мына көк биени көрсөтөлү. Bunun жашы кандай эле? 3 тууду. Кысыр азыр күндө, кысыр. Канча баасы? 120 кем болады. 120 миң кем бар. Mo benim bası 93 mingге чыгыптыр. Бирок сатылбаган силерге каршы. Так, сизден mi? Жашы кандай бул? Бирди тууган. Бирди тууган. Жазга жаңыз. Карабайыр. Ок ишке. Басы канча эми? 150 миң. Ал ушул тайдын дагы баасын сурап билели. Баштары да өзгөчө. Канча кетти булат? 125. Досым атты қанша дедің? 100 миң. Шул сен түзік боласың, 100 миңдік аттарды көп шығасың. 100 миңдік аттан бирөө чыгып тұр бүгүнчө. Қалғандары 200-150ден жогору. Жашы кандай бұның? 7 жаш. Номер калтырайлы онда? Айта бер досым. 05 1704 88. Мынага. Эгерде чын эле 100 миңге берген болсо, жакшат экен. Бирок бербейсиң 100гө. 100 миң кеми барбы? Молодец эгер. İşte durada. Ишке жүрөт тең, а? Garanti. Жакшы. Garanti. Как отасың канчамча ортого? Kaka ulağı sındıra. Мынага. 100 миң сом кеми бар. Жанар. 200 миң кем бар. Азамат. Жакшы, 9 жаш. Кыргыздай. Ушул атты тартайлы дагы. Андан кийин соңуна чыгарабыз. Ака атты бир нар бери бастырып койгончу. Бир YouTubeга чыгат экенсиз да. Бери кайтарың эми. Bunun жашы кандай эле? 6 жашар. Үйүрү бар бекен? Үйүрү койлу элек, ушундай алып бар. Жанар. Машалла, аттын сынында сөз жок. Басы канча эми мунун? 200 миң кем бар. Бою канча чыгат бою? 55 бара. 60'dan üstü çıkart çındığında. 200 ming kem var. Putu kolu. Taza çındığında. Telefona ver daytınız hem. Kızıkanlar için bir baylanışası görürsün.
Nol 774 menen. 56 46 86 номеріне байланысқа шығып көресіздер. Ақырын бастырған шығаналар бір көрелі. 200 мекен бар. Şu менен соңына шығардық. Кейінгі шығарылыстар және көрішкенше аман тұрыңыздар.